Na severu Banata, na polovini puta između Kikinde i Novog Bečeja, na izduženom uzvišenju prostire se 6 km dugo selo, koje je od 1946. godine u geografskim kartama ubeleženo kao Novo Miloševo. Sastavljeno je od dva nekadašnja sela, nastalo još u 18. veku, Beodra i Karlovo, odnosno Dragutinovo, stopili su se u jedinstveno naselje nakon Drugog svjetskog rata. Beodru naseljavaju stanovnici obližnjeg razorenog naselja Akače. Prema podacima iz 1731. akački stanovnici bili su Srbi, hajduci pod vodstvom posebnog kapetana. Naselje opkoljeno močvarom pretvorilo se u prebivalište puno sumnjivih lica, loše karaktera, odmetnika od vlasti i zakona. Ovi svojevrsni pobunjenici uspostavili su u Akači svoju samoupravu, organizovali su se kao grupa i nanosili štete vlastima i stanovnicima okolnih sela. Posebno su voleli da pljačkaju lađe na Tisi. Na posledku, 1742. ovo gnezdo drumskih razbojnika, kako stoji u izvorima, razorio je baron Engelshofen. Vodeće bundžije je mahom pobio, dok je preostalo stanovništvo naselio u obližnjoj Beodri. Već 1758. godine Beodrani podižu crkvu, a 1779. naručuju raskošan barokni ikonostas. Hroničari beleže da su u Karlovo 1752. naselili dotadašnji graničari iz Ade. Karlovo je pripadalo Veliko-Kikinskom dištriktu, teritoriji sa posebnom vrstom autonomije u Austro-Ugarskom carstvu. Karlovčani su, kao i ostali graničari i militari u Banatu, bili obavezni da, za potrebe Austrije, u mirno vreme vrše službu u matičnom mestu, a u vreme rata prihvataju vojnu obavezu i kao plaćeni vojnici ratuju za cara u zemlji i van nje. Za vreme ratovanja njihove porodice su oslobađene plaćanja poreza, dok se porodicama poginulih dodeljivala posebna pomoć. Ratovali su Karlovčani širom Evrope, a posebno se pamti da su ratovali protiv Napoleona. Kad su ratnici otpasali sablje, vezali su se za banatsku zemlju, za žitnicu koja ih hrani i u njoj duboko pustili svoje korene. Na licitaciji banatskih poseda u Beču 1781. godine Beodru kupuju jermenski trgovci Bogdan i Mihalj Karačonji za 103.000 forinti. Od tada stanovnici Beodre, Srbi, postaju kmetovi kod Spahija Karačonjevih i ubrzo posle dolaska u Beodru Karačonjevi naseljavaju mađarski i nemački živalj, tako da Beodra postaje multietničko naselje. Uprkos nezadovoljstvu stanovnika, Beodra se nakon pretvaranja u Spahiluk intenzivno razvija. Započeto je isušivanje močvara koje su je okruživale. 1805. proglašena je za varošicu, a iste godine feudalni gospodari je unapređuju u poljoprivredni grad, čime stiče pravo na održavanje 3 godišnja vašara. Kreće intenzivna građevinska aktivnost. Karačonjevi podižu veliki žitni magacin, kotarku, upravne zgrade, zimsku štalu, mauzolejnu crkvu, više desetina ekonomskih i pomoćnih objekata, kao i 2 velelepna dvorca. Stari dvorac, koji je sačuvan do danas, podigao je prema Borovskom Laslo Karačonji polovinom 19. veka. Dvorac je monumentalna jednospratna građevina klasičističkog stila, oličenog u strogoj simetričnosti glavne fasade i jednostavne, uzdržane i pročišćene dekoracije.
Trem je centralno postavljen na prednjoj fasadi sa dubokom otvorenom terasom na spratu. U enterijeru je očuvano malo od originalnog izgleda. Osim drvenog plafona u takozvanoj devojačkoj sobi i originalne stolarije i mermenih podova, nažalost, ništa više nije sačuvano. Oko dvorca se nalazio park površine oko 4 hektara. Ispred dvorca je bio strogo uređen francuski park, a iza dvorca park u ležernijem engleskom stilu. U dvorcu su Karačonjevi ređe boravili, obično su dolazili u vreme žetve i u vreme lova. Velike zabave za plemiće iz evropskih gradova i sa okolnih veleposeda bile su česte i raskošne. Munkač i Mihalj, Konstantin Danil, Samoš Elemek su portretisali Karačonjeve, a dela brojnih evropskih slikara krasila su njihove odaje. Luksuz se ocrtavao na svakom koraku. Život na visokoj nozi ipak je prevazilazio prihode koje imanje donosilo. Pre Prvog svjetskog rata imanje je već bilo pod hipotekom. Posle rata, nakon agrarne reforme, dvorac prodaje Zagrebačka hipotekarna banka, a 1939. godine kupuje ga opština Beodra. U njemu je od tada bila smeštena duševna bolnica, dečiji dom, dom za besprizornu žensku decu, osnovna škola, hemijska fabrika Hinom, dok je danas ovaj dvorac bez namene usamljen i čeka da mu se udahne neki novi život. Mlađi dvorac, koji je sagradio Laslov rođak Lajoš Karačonji, nije sačuvan i pamti se samo sa sačuvanih fotografija. Objekat je bio izgrađen u klasicističko-bidermajerskom stilu, nalazio se na ulazu u Beodru. Sagrađen je 1857. godine. Bila je to otmena građevina, raskošno uređena sa više ekonomskih i pomoćnih objekata i parkom na površini od oko 17 jutara. Posle 1918. godine dvorac opljačkan i ruiniran i stavljen pod hipoteku. Zagrebačka hipotekarna banka ga prodaje 1930. godine Franji Merlaku. Kako je 1926. godine pred Međunarodnim sudom u Hagu od strane banatskih spahija pokrenuta parnica za povraćaj oduzete imovine, Merlak odlučuje da dvorac poruši i rasproda materijal. Fragmenti stepeništa, delovi stubova sa balkona, lav sa stepeništa i nekoliko fotografija jedino danas podsjećaju na velelepni dvorac. Laslo i Lajoš Karačonji sazidali su rimokatoličku crkvu u Beodri u periodu od 1838. do 1841. godine. Po predanju su je zidala dva brata, pa zato ima dva tornja. Crkva je monumentalnih dimenzija, zidana u stilu klasicizma. Ovo je jedna od retkih katoličkih crkava u Vojvodini sa dva tornja i sa gotovo očuvanim originalnim izgledom iz sredine 19. veka. Crkva je nekada bila u sklopu srušenog dvorca Karačonjevih, spolja je ulaz u kriptu u kojoj je grobnica porodice Karačonje. Na metalnim vratima kripte zapisana je godina 1841. U nišama, u zidovima kripte su grobovi 20 članova porodice. Na pojedinim nadgrobnim pločama su grbovi urađeni u crvenom i belom mermeru, od kojih neki predstavljaju remek dela vajarstva. Unutrašnjost hrama je svetla zahvaljujući velikim, vešto postavljenim i zastakljenim prozorima. Bogato je dekorisana, ali smerom i ukusom, što ukazuje na vrsnog arhitektu. Enterijer dopunjuju i skladno se uklapaju u belinu zidova mnogobrojni kipovi svetaca, oltarske slike, dekorativne ispovedonice i predikaonica, te kristalni lustari. U njoj se nalaze orgulje koje i posle 1,5 veka besprekorno funkcionišu. Na glavnom oltaru je slika na platnu sa predstavom Marije Magdalene koja se moli pred grobom. Slika je rađena u realističkom maniru, njen autor je Gligoreti Majer. Na levom oltaru je Bogorodica na kugli, rad Jakoba Vorcaga. Pored crkve nalazi se župni dvor, sagrađen u isto vreme kada i crkva. Kotarka za kukuruz, koja je nekada pripadala kompleksu starijeg sačuvanog dvorca Karačonjevih, oblikovana u stilu klasicizma, rekonstruisana je i adaptirana za potrebe postavke zavičajne zbirke. Danas je u njoj zavina muzejska zbirka sa više hiljada eksponata.
Muzej nosi naziv Kotarka koji je vezan za pređašnju namenu objekta, a to je skladištenje kukuruza. Realizacija ove ideje osnivača muzeja Dragana Rauškog započeta je 1994. godine. Tada otpočinje i intenzivno prikupljanje eksponata. 2013. godine završena je rekonstrukcija objekta u kome je uređeno 5 izložbenih sala. U prvoj sali predstavljena je istorijat urbanističkog i graditeljskog razvoja Novog Miloševa, plemićke i grofovske porodice Karačanji, 3 crkvene parohije, 2 pravoslavne i 1 rimokatoličke, istorijat trgovine, zanatstva i školstva, kao i eksponati vezani za vatrogasno društvo koje je osnovano 1889. godine. Toj celini pripadaju dokumenta koje se odnose na život i delo dvojice najpoznatijih Miloševčana, doktora Đorđa Jovanovića, jednog od osnivača Medicinskog fakulteta u Beogradu, i Teodora Pavlovića, obnovitelja Matice Srpske. Druga sala posvećena je tekstilnim rukotvorinama i pokućstvu, ćilime iz perioda 19. i 20. veka, peškiri, delovi tradicionalne nošnje, zlatovez, delovi devojačke spreme, štafira, razboj, preslice, stupe za kudelju, motovila za pamuk, pribor za vez i trukovanje, kuhinski pribor i drugo čine zaokruženu tematsku celinu. U trećoj prostoriji je postavka tradicionalnog uređenja gostinske prednje sobe sa krevetom, klupom, stolom i stolicama, ormanom i dolovom, krparama i ćilimima, kao i drugim zanimljivim detaljima koji upotpunjavaju i dočaravaju život gazdačke porodice u Banatu s kraja 19. veka. Drugi deo Kotarke sa autentičnom drvenom konstrukcijom u celini je posvećen poljoprivredi. Drvena dugačka kola, saonice, poljoprivredne mašine i alatke te brojne fotografije dočaravaju razvoj poljoprivrede tokom 19. i 20. veka. U srednjem delu Kotarke je deo posvećen preradi hrane, letnja kuhinja, kao i sitni poljoprivredni alati i pomagala. Muzej Kotarka nije samo zavičajni muzej Novog Miloševa, već i čitavog Banata, koji, čuvajući sećanje, tradiciju i duh prošlog vremena, privlači brojne turiste. Prvobitna Srpska pravoslavna crkva u Beodri je podignuta 1759. godine, a sadašnja, posvećena Svetom Stefanu, podignuta je 1872. Jednobrodna građevina skromnih dimenzija u odnosu na 2 susedne crkve uklopljena je u stari centar Beodre. Sagrađena je uz priloge meštana, vernika i uz veliko učešće Karačanjevih. Pregovori oko preseljenja na sadašnju lokaciju trajali su dugi niz godina, ali su grofovi uz pretnje i obilnu novčanu pomoć ipak pobedili. Na mestu stare crkve Karačanjevi podižu poluolimpijski bazen za kupanje. Prilikom preseljenja crkve preseljeno je i groblja, a spomenici koji su ostali služili su kao trotoar u porti. Umerena spoljašnja dekoracija koja je krasila crkvu je tokom rekonstrukcije 70. godina prošlog veka potpuno uklonjena kad je promenjen izgled kape na zvoniku. Crkva je oslikana tek 1904. godine i to prilozima bogatih vernika, čije su se imena nalazila u amblemima ispod fresaka. Ta praksa se zadržala i kod izrade novih fresaka 80. godina 20. veka. Unutrašnjost hrama krasi veoma dekorativan i raskošan barokni ikonostas, koji je prenet iz stare crkve. Ikone na ikonostasu delo su Teodora Popovića, značajnog srpskog slikara iz 18. veka i iz Bečkereka. Srpska pravoslavna crkva Svetog Arhanđela Mihajla i Gavrila u Karlovu je monumentalna jednobrodna građevina podignuta 1842. godine sa odlikama eklektike. I Karlovčani su preselili crkvu na novu lokaciju u novi centar sela gdje su izgradili školu, opštinu i kafanu. Po dimenzijama spada u najveće crkve u Banatu i zbog toga je gradnja trajala dugi niz godina. Kad je tokom izgradnje meštanima ponestalo sredstava, zatražili su preko Teodora Pavlovića zajam od bogatog trgovca i dobrtvora Save Tekelije. Tekelija je na nagovor Pavlovića odobrio zajam, crkva je završena, ali je mnogo godina sve do otplate zajma dobar deo atara u Karlovu bio pod hipotekom, kako je većina domaćinstava založilo svoje imanja za izgradnju crkve. Bogata spoljašnja dekoracija očuvana je u potpunosti, svojom belinom i monumentalnošću crkva dominira okolinom. Ikonostas, pevnice, tronove, deo svoda i Hristov grob oslikao je Nikola Aleksić 1854. godine.
Zanimljivo je da je za izradu slika na ikonostasu konkurisao i Đure Jakšić, čiji su korijeni u Karlovu, ali je posao dobio tada čuveni Aleksić. Zidne slike i deo svoda uradio je Jozef Gojgner 1872. U porti crkve je sahranjen Teodor Pavlović, sekretar i obnovitelj Matice Srpske. U sklopu Bosch Diesel centra Žeravica u Novom Miloševu nalazi se jedinstveni muzej traktora, parnih mašina, poljoprivrednih mašina, zanatskih radionica, opreme i pokutstva. Nastavljajući porodičnu tradiciju dede Milorada i oca Milivoja, Čedomir Žeravica je porodičnu radionicu pretvorio u Diesel centar, koji je svojevremeno proglašen za najbolji servis poznate nemačke kompanije na prostoru ex-Jugoslavije i Mađarske. U muzeju je izloženo nekoliko hiljada eksponata i može se sagledati tehnički razvoj privrede tokom gotovo 3 veka u ovom delu Evrope. Pojedini eksponati i kolekcije predstavljaju raritete i mogu se svrstati u važnije zbirke u ovom delu Evrope. Najznačajnije mesto zauzima kolekcija traktora, a zatim 6 parnih mašina i vršalica, trešova, koje su za pogon koristile parne mašine. Većina traktora je skoro u potpunosti restaurirana i moguće ih je staviti u pogon. Poljoprivredne mašine su predstavljene sa više od 300 eksponata i čine ih duga i kratka drvena kola, oraći i paraći plugovi, sejačice, rolje, drljače, kosilice, grablje, krunjači, krupači, sita, rešeta, kantari, mazalice, dizalice. Pomoć ovih predmeta prikazan je razvoj poljoprivrede tokom 19. i 20. veka. Zanimljive su i kolekcije automobila, motora, radio i televizijskih prijemnika, starog nameštaja, muzičkih instrumenata, pisaćih mašina, dečjih kolica i igračaka. Poseban prostor zauzimaju eksponati vezani za stare zanate i radionice, pa se može vidjeti kako je izgledala stolarska, kolarska, mašin-bravarska, krojačka, obućarska, šeširđijska, sajdžijska, sodadžijska, berberska, kovačka radionica. Svako od njih se sastoji od više desetina predmeta koji dočaravaju način rada i života u prošlim vremenima. Mini zoološki vrt Dragana Jorgina podignut je, kako vlasnik kaže, za svoj groš i za svačiju dušu. Ovaj svojevrstan pernati zoološki vrt prepun egzotičnih vrsta, uglavnom plovnih ptica. Među njima se izdvajaju beli domaći labud i crni labud poreklom iz istočne Australije, indijske guske koje imaju najveće srce od svih živih bića u odnosu na telo, zbog potrebnih 400 otkucaja u minuti, jer lete na 9 km visine, čak i iznad Himalaja, gde je vazduh veoma razređen. Od pataka se mogu vidjeti mandarinke, karolinke, morske utve, afričke žutokljune patke, patke sa Bahama, američke zviždarke i Filipinke. Ovom bogatom životinjskom svetu se pridružuje više vrsta golubova, kornjače i raznobojni papagaji. Prelepo uređeno dvorište sa brojnim detaljima i retkim biljkama privlači brojne posetioce, a naročito decu. Drvo, da bi moglo u visinu, mora u dubinu. Jedna je od maksima osnivača Banatskog kulturnog centra, književnika Radovana Vlahovića, po kojoj deluje ovaj centar sa sedištem u Novom Miloševu. Ukorenjenost kroz negovanje tradicije i koncepta istorijskog multikulturalnog Banata i stvaralačko delovanje sa lokalnog nivoa na globalni, kroz umetnost i književnost, odlikuje rad Banatskog kulturnog centra. Ova porodična kreativna industrija bavi se organizovanjem različitih kulturnih programa ne samo u Novom Miloševu, nego po čitavoj Vojvodini, Srbiji i u inostranstvu. Banatski kulturni centar ima razvijenu izdavačku produkciju od 50 naslova godišnje. Ovaj centar redovno izlaže na Beogradskom i Novosadskom sajmu knjiga, a organizuje ukupno 6 tradicionalnih manifestacija i festivala godišnje u Novom Sadu, Beogradu, Novom Miloševu i drugim mestima, nudeći svojim radom jedinstveni koncept delovanja u kulturi.
Još krajem 19. veka i početkom 20. veka Beodrani Karlovčani su se bavili promovisanjem svojih sela. Tada su nastale prve fotografije znamenitih građevina i događaje koje su štampane i prodavane kao razglednice. Mnogi od njih su zadržale svježinu prohujelih vremena i predstavljaju zabeležene trenutke istorije. Istorije koje nas podsjeća na to ko smo, odakle dolazimo, koje prednosti nam je nasljeđe dalo, što nam zasigurno daje snagu za stvaralaštvo na putevima koji vode u budućnost.